Sigurno jedna važna pobjeda za nas posle nekih odličnih partija, ali te dobre igre nas nijesu pratile skroz sa rezultatom, dosta neriješenih rezultata smo imali u zadnje vrijeme i onda dođe ta utakmica koja nam je mnogo važna, mnogo bitna, momci su bili svjesni toga, tako da danas se to i vidjelo, od prvog minuta smo ušli tako u utakmicu onako kako treba, mada to smo radili i u prethodnim. Kad povedete onako veoma brzo 2:0, onda mislim da mogu da kažem, eto i da upotrebim tu rečenicu, da smo možda i rutinski onda posle ta dva gola odigrali ovaj ostali dio utakmice, tako da smo priveli utakmicu u kraju onako kako smo željeli, u našu korist i opet kažem vrlo važna pobjeda, tako da idemo dalje, okrećemo se sljedećim narednim protivnicima. Sve svoje daću za svu pjesmu.